ma sabera chuanin zai thiam kan hriat lar Selena Gomez hinita sila Selena Gomez sian ti dam theilo na ave chu lupas antia lupas si na chi sang sang iti mai tiang tiang chia kha ni alan chuadana po atam viava asa prong soive khanglang taila various diseases marked by inflammation of skin tia kha ni ya ru chuk tuate ana ut ta tin khuate asika ka te aro huama tin vun te ron sena depression kan ti te anxiety kan ti te na ya ol hle ni soifia le theilo khopin khuate aron sika tin luna na mai te thlen thei boka chu mai ba ka sam te po atlakol thei ani tin enge kan tiang an vun no vun te ron sena ti ha kan soi to wa chon chu ba ka chuan an ri na te ata hniam thin ani chon lupas kan ti zinga hian a common bermaya chu SLE kan ti kha ne ya chuti ang natna soifia le theilo itimei tiang ti dam theilo chu zai thiam lar tak mai Selena Gomez po hian alo nei ve renga ama po hi a buai thin hle a hen na hian a chen chil tlat tina ni chu le film tam tak zinga The Max of Zorro ti kha kan hriat lar pol takani ka renga khata achang tunu Welsh actress Mel Thale pianal tak mai Catherine Zeta-Jones po hi alo buai thin hle a bipolar disorder kan tiang chi hi aneya hei hi omsia bera chuan mental illness ania ti dam thei ani lova heti ang chi nei hawa hi an mood a swing na sa thin hle an thin te chian buai fo thin ani Catherine Zeta-Jones sapo hi kumsang ni le som pakhat le kumsang ni le som pathum in kara khan damdoi ina voi ni lai alo lut ve a henan na hi ti dam thei ani lova treatment ero chu lak thei ania mak angreng tak mai henan na hi eng ber hian nge thlen te hi chiang fakin tuna hian soitur a om love an ti ni chutia ang chi chu Catherine Zeta-Jones te padan lo nei ve renga soitong khan ti dam theilo na in ani po hi alo chen chil ve reng mai ti na ni chu adot lia chuanin Bella Hadid model Bella Hadid kan ti hian Lyme disease anaya hei po hi ti dam theilo ania a thlen tu hi Bacterium Borrelia burgdorferi antia heti ang chi apudar tu hi aransa kan ti te mo khatiang insect sina mi anvas se te minzuk atang te khan heti ang nat na hi nei theiania pangti te alo bola kutke te chaklo em thina tinan soidana phei chuan hemi bong pa mit meng rang ang deuh hian mit meng ang chi hetilai patan te po hi ron om thei ti khania hei hi in thla chhon thil om thei nge te hi keni chon kan khret che lawa anu landa po khan heti ang dan na hi alo nei ani heng po ni se he model chelo tak mai hian ti dam theilo na beidon thak tak mai intimate tiang khang chi kha alo ve ve renga taksa ru chuk to te anang mut thin bok ani heti ang na ve hi ole dot lia chuan Charlie Sheen a hi chu HIV ani maya ahma khan intimate tiang luna te hi nei vak thina khatiang luna nei vak thina wang khan brain tumor ani kha an ringa khami investigation an ti na lama khanin khami an han zon na aluna chana kha enge ni ang brain tumor ani theyem ti a medical check up iti me ang khatiang an nei na tang khan HIV positive ani thua kha mu chua ani tani tichuanin kumsang hi le som panga khan publica hemi hi puang nge ani kha adot le chuan sia po hi kan travek narin oma ani hian na ti dam theilawan nei chu Graves disease antia chu base dose disease tia soi ani thin boka kan hriat thiam theidan tur chuanin shock lampang fello iti mai tiang throat thyroid kan tiang chi akhani ta thyroid khan hormone kha a pe chuak na salut
tukan ni khatiang chia khan chuan tin heti ang dat na hi meichhia kum somli hnuai lama hian a common em mai boka chutianga wang chu dan kutte alo khura sia po hi kutte khur ani oma tin an zai ti te an neya tin an chak lova an ri na te atla hniama tin an mita te hian a changin a ron vunga pafi ice kan tiang chi mit hnuai lam hemi ron vung ber bur ang chi te chung te po niang kha ang chi ate kha a thlen na sa em mai bok ani chu chu sia po hian khati ang dat na kha ti dam theilova kha alo veya kha khan lo chen chil ve reng ti na ni chu adolia chunin Morgan Freeman po hian fibromyalgia aneya hei hi kumsang hi le pariat car accident nuwa anei nia soi ania hetiang na vei hi chu tin depression te anxiety ti te nei duwa tin mood ten har sadu emema luna neya luna satli amai ni lovin migraines kan tiang chi kha tiang chi te kha nei du em ani an taksa hi ana em akham em thin ani kha tiang na kha ani po Morgan Freeman po hian aveya hei ti dam hlei thei ani lova tin makve deuh mai chu hemi na chhok na atan hianin khamin na ron nei ta taksa han kham lu tuk ang chi te luna te po nyang khami a chhok na tura tan khan marijuana te pon tia ke ni jon marijuana kan lo ti me kha tiang chi kha Morgan Freeman hian ana chhok na tura tan khan a mang thin an ti ni chu adolia chuanin Nick Jonas hei po hi ang selar kopang Nick Jonas hian diabetes aneya ani po hian a buai pui viau nia soi ania he pop star lar tak mai hian diabetes type 1 diabetes an ti khera chumi chu neya kum som pathum ani borvel atanga nei dei to nia soi ania ani po hian anin enkol na tan hian insulin pump amang thin ani tin hetianga diabetes veyawang hian charity lama po hian hetiang chi diabetes anglo charity lama po hian tia soi fia thiam che lowe hei kan survey hoina charity kan sarava in mang ang hi ni mai khatiang chi a khan ani po hi in mang na saviau nia soi ani le ato beratan chuan Kim Kardashian hi kan mizo nula te zinga po an chak tam tak na mai thei ome ani hian na ti dam theilo a vei ve tlat maya chu psoriasis an tia chuti ang na chu alan chhuadan tlang puya chu hemi hi ti photiang vun na an tiang chia kha ania vun na chi khat a thaka tin phuhlip ang deuh te khan ron oma alan dan tlang puya chuan vun kha aron sena khatiang khan hei kan taksa bola aron sen ang hian tiang hian aron om chek chuk mai thin ani a chan taka hi chiang taka soi thei ani lowan tia hen na hi amaro chu researcher te chuan immune system problem wanga om nia an ngai ani chutiang chu Kim Kardashian po hian alo veirang mai thina khamia asim toma taksa te avuna te maya te khatianga a taksaron sen asim tomron lang hle khuna turatan khan cosmetic in China khatiang chia kha amang thin nia soi ani